ngasi phong tungan masi phong sing amasum thokhiba thawdo wathuk singdigi maruoiba pausing khongacharaga Manipur to optional gi maikedi gi mayam da share tawzagi anbada governor da piba mathau tawdre MPCC Minister en Birel Langak Minister Oina Hapkiba Okram Henry na Minister Oibigi Matam Hele Okram Henry bu Minister Oidi Natragana Oidi Haibigi Matanga Mayek Senghanda Bahibasi Indian Constitution Article 164 Clause 4 na Governor Piba Mathau Governor na Pangthoktre Haibini MPCC gi Risangkai Singh Conference Holding Sinungtul MPCC Legal Department na sinduna pangthokpa pawgi mifam amada MPCC gi General Secretary S Jitena mathaki wafam asi phongdokhibani makna makhatana hai Okram Henry na Minister oiba yabagi mata March kungomdoi natragana kungamari da henkhre March kungamanga dagidi karigumba Minister amani haina official filed approval amadi khuyek yoramba taragadi madu satnaba yaroidaba oigani pawgi mifam aduda MPCC Legal Department gi Chairman Advocate Joy Kumar na leba asigi Constitution bu leidiba lenga asina ngakna satlibra haibasi asabu ham oire haiba wafam thamladuna kanagumba miyoy amabu tha taruki oina minister hapa yai tha taruki manungda mikhal toroga mikhal da mai paklabadi MLA ama oina assembly da wasak lawraga makhatana minister oiba leiba yai aphaba lenga amani haina claim toriba Madam na Tataruki oina hapkiba minister asi hauzik Tataru hen krabaga mahaki lairiba position nadu miyamna khangan pham thoi haina spaw man makhatana phongdorakli wanghai kendra da mikhal tawba yadraba su atopa kendra da mikhal pangthoktuna mikhal thengna ba yai haiba wafam advocate and Joy Kumar makhatana phongdokhi pawgi mifam adu da MPCC media department gi convener advocate Rabi Khan Okram Henry MLS oidana mamang saigi September kungamari da minister oina hapki haiba wafam thamladuna kanagumba media da Okram Henry bu makhatana minister oithaba yai haina phongdokpa thengnabana maku makhatana minister ohenduna thamlabadi constitution gi mayuktani haki MLA oidaba mi amabu minister oina thataru khapada thataru ki makhatana minister oithaba yabagi exemption exception natragana natural calamities disaster na oirabasu karimata yaude maramasina Okram Henry bu makhatana minister oiribra oidabra haibadu governor amasum minister na singdokpiu haibu wafam makhatana advocate Rabi Khan phongdorakli hainasu pausna makhatari hairok ta miyoi nifuga taruk BJP da yaukre Hairok Kendra gi polling number 33/39 Hairok Bazar mamangdagi hana Congress amadi Nepal bot piramba imung taragi miyoi nifuga taruk ngasi makoi gi party thadoktuna BJP da nauna yaukre BJP da nauna yaukraba singbu Hairok Kendra gi MLA Dr. Thoksom Radesham na harauta yamna okre nauna BJP da yoroklaba sing aduna masa gi pungning gi warol piba da MLA Dr. Thoksom Radesham gi Manaba miyeng manaba minungsi asam ara naidaba amadi sotharaba singda utpiriba nungsi thogalon singda sena thajaba thambiduna BJP da yawpne haki MLA Radesham nauna BJP da yoroklaba singa dubo thagatpa wafam kya thamladuna mikhal gidama aikoi masel amaga hunnaba khatnaba sainaba asi tawroisi social media ra Hairok Kendra gi matangna hunnariba inariba mayam asi BJP gi oinati tawbigano MLA amabu atopa party gi workers na social media ra thina saibadu saijasano asumbadi lengdana laigani haiki MLA na Hairok Kendra digi afaba masak naiba miyoi kya tholaknaba semgatlamge haibigi mikhalda mirep oibani lagliba sahi manga natragana taragi matungda Hairok Kendra digi DC oiba ASP oiba miyoi kya soidana tholaklagani haiki Miyam na yadaba mikup aduda Radesha mikhal thengna zaroi miyam gi mayokta kanasu laiba yabana ti haikenasu pawma na makhatana phongdorakli marak thana masum tentakna mapalam gi oiba pawma da Thailand da nauna miyoi marfu COVID-19 nare amasu sikre Thailand da thangzu numita COVID-19 naba miyoi anoba marfu ayamba Bangkok ta thengnare amasum laisat asiga mari lainana nauna miyoi ama laikidre haina Center for COVID-19 Situation Administration CCSA na phongdokre thangza numita thengna kiba anauba anaba sing adugi manungda humdraga humdoi local transmission ni amasum atai tare na mapandagi naraga lakpani haina CCSA gi report amana haki domestic infection sing adugi manungda
निफुग निपान बैंकॉक थेंनकी अमसुम तरागा मंगाना समुद सखोंग प्रोविंस थेंनकी हाइन रिपोर्ट अदुनो हाइकी थांगजा नुमित फावबदा थाईलैंड कोविड-19 नादुना सिखिबा मिगी मसिंग मौद्रागा हुमदै सुख्रे ख्वाइदगी इकोन कोन सिखिबा मियेदु सै निफुग मंगा सुरबा थाई नुपा अमनि अमसुम डायबिटीज लेबा मियोइनि हाइदि थाईलैंड कोविड-19 नाबा मिगी मसिंग हौजुक फावबदा पुन लिसिंग कुनगा निपानगा सत्रुका यंखैगा तरे सुख्रे मखोइगी मनुंगदगी हौजुक फावबदा मियोइ लिसिंग कुनगा तरेका सामगा कुंथ्रागा तरुक मपुंग फाना नाबा पदुना हॉस्पिटल सिंदगी हनख्रे अमसुम अतै अनाबा लिसिंग मगा समरिगा कुनगा निपान हॉस्पिटल लैरि हैनसु पाव अमन मखातानासु फोंदोरक्ली लोसिलकपोइना म्याम मणिपुरगी ओबा कोविड-19 अपडेट ngaranggi ओबा शेयर तौजरमगे एयरपोर्ट थुंगलबा पैसेंजर अहुम खक्तमक पॉजिटिव ओइबा थेंनखी म्याम ngarang मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबा अहुमक एयरपोर्ट कोविड-19 से पॉजिटिव ओइ हाबा खंगलखिबने म्याम इन डिटेल शेयर तौजगे हौखिबा पुंग कुनगा मरि एसिगी मनुंगदा मणिपुरगी ओइना मियै सत्रेट का निफुगा मंगा कोविड टेस्ट तौबगी मनुंगदा इम्फाल एयरपोर्ट थुंगलबा पैसेंजर अहुम खक्तमक नौना पॉजिटिव ओइबा थेंनखी कोविड-19 कमल कंट्रोल रूम की वांगांग एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर खोइरोम शशिकुमार मंगांग थादोरपा सेल अमगी मतुंगिना नौना पॉजिटिव ओइरिबा जनरल पॉपुलेशन की नुपा अहुम असि इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर अमसुम सेनापति डिस्ट्रिक्ट तगिने पुंग कुनगा मरि एसिगी मनुंगदा कोविड ना मियोय अमता सिबा यावखिदे ngasi yoina miyoi manga discharge tawkhre discharge tawkibasing Central Armed Police Force tagi ani amadi Jenims tagi ahumni Mars kunga taret fawbada Manipur gi apunno positive case lising kunga mapan ga sahum go humdra ga taru yaukre masigi manungda layeng madagi fagalaktuna discharge tawkiba masingna lising kunga nipan ga samapan ga nifu ga mari yaukre hauji active case miyoi yankhai ga mari layeng duna lairi masigi manungda yankhai ga mathoina general population dagini taret amana Central Security Personnel ni General Population की मियो यंखै के मथोय एक्टिव केस दा लैरि बसिगी मनुंगना कुंथ्रा गा मरी दी होम आइसोलेशन दा लैरगा लयेंग मने रिकवरी रेट ना सादा 98.52 ओइदी अमरोम दा मार्च कुन गा तरेत इंडिगो फ्लाइट 6E 2019 की रो मापन दगी तरागा मरी फाव मदी रो कुन गा निथोय दगी कुन गा निपान फाव तोंगलखिबा पैसेंजर सिंग नुमितुगी एयर इंडिया फ्लाइट तरागा मंगागी रो तरागा निथोय दगी तरागा निपान फावबगी सीट तोंगलखिबा पैसेंजर पुनम कमन कोविड कंट्रोल रूम नत्रगना मनाक नकप डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर द पाव फाउननबगी सुहाइखि अमरमदा ngasi yoina tuan tuan फ्लाइट सिंग द इम्फाल एयरपोर्ट मपानदगी मियोय लिसिंग मगा समनि गे कुंथ्रागा मंगा थुंगलखि मदुगी मनुंग द कोविड के अनि सुबा वेब मायोंगनरिब स्टेट सिंग दगी लाकपा पैसेंजर मौद्रागा मंगा एयरपोर्ट थुंगलुबगा कोविड टेस्ट तौखि मदुदा मियोय अहुम पॉजिटिव ओइबा थेनखि ngasi फावबद स्टेट खरादा कोविड के लाइसेट नौना हेनगलखराबा मतुंग एयरपोर्ट थुंगलबा पैसेंजर सिंग पुनमियोय लिसिंग गा सत्रुको हुमद्रागा तरेट कोविड टेस्ट तौबगी मनुंगदा इम्फाल एयरपोर्ट मियोय कुन पॉजिटिव ओइबा थेनखरे ख्वाइदगी नौना मियोय सनिपान गा हुमफुगो निपान कोविड वैक्सीन कापथोकपगा लोइनना मणिपुर गी ओइना कोविड वैक्सीन कापमसिंग लिसिंग मार्फ मंगागा सुपनगी सामगा हुम यौखरे मसिगी मनुंगदा हेल्थ केयर वर्कर मसिंग लिसिंग कुंथ्रागा मथोइगा संगागा कुंथ्रागा तरे यौरी हैनसु पावसिना मखाताना फोंदोरगे मसुम्या पावसु लुसिलकपोइना नुमित हुमनी गी ओइना खेनाबा सिफोंसिंग सुटी लेबना यावसंगी सुटी लेबना मरम ओइरकान म्यामना थुदो हेना मरोइबा पावसिंग सि पीबा ngamdabi khudong sawa thengnajabi ai tawudabu म्याम यारिबे मखै अनौ इ पाव लेरगदि सुजोय सोइदना मणिपुर टॉप चैनल दी मेकेडी की म्याम दा अपडेट पीबा ngamnabo होनजरा केना चैनल सिगी मेकेडी की सुमाय म्याम दा रिक्वेस्ट तौजरी एदु म्याम हौजकी ओइनदि मतंग से काइनरसी एंड थैंक यू